A day in my life as a sexy sa una karon tambok na og naa na sa isla pero ningarig si Bokay para lang palimpyuhon. What's up mga katamsi? So naaday ko karon sa city kay for the some reason charis. So si Syra man jud diri ang nagpuyo diri sa amo ang balay mga katamsi. So dili jud siya makamonitor og limpyo-limpyo diri. Kaning picture namo naa jud ni sa pinakakilid diri sa katri ako pang gikuot-kuot kay nahulog siguro na siya mga katamsi niya walay pakis si Syra aw. Pasagdan na niya dito mga katamsi magyani kay ako ang gili-ili dito. So nakitaan ako kay nagkuan mako dira na nang limpyo jud kog maayo dira mga katamsi kay Portijong abuga ang mga bungbong lagang kay mga lawa-lawa na madagang mga abog-abog. So lahi ra jud ni mga katamsi no basta laki ra jud may bilin sa balay ba no kay dili gud jud sila makamonitor og limpyo. So lahi ra jud ning naa kay kauban sa balay nga babae kay mamonitor maglimpyo nimo kay wa may lain mabuhat sa balay di ba og busy pud na si Sir sa trabaho mga katamsi dili gani na siya mo of bisag Domingo kay trabaho ra jud siya nga igabot niya gikan sa trabaho so diretso ra pud na siya dira og kanang higda dito sa ubos so dili jud na siya makapang limpyo dira sa taas og sa ubos lumao nang usahay manugo na lang siya nila ni ate sa iyang pagumangkod na palimpyuhan pero lahi ra jud na mga katamsino nga kanang naa jud magmonitor permi taga adlaw magsige limpyo ba so grabe jud ang abog dira gisubawan jud ko dira kay ang abog ba kuan sa ilong tungod ani atong ilong nga dako kayo aw so jud ang abog. Pagkahuman dito sa kwarto giapil na pud nako diri ang sa may teres kay grabe na pud kahugaw mga katamsi daghan jud kaayo mga lawa-lawa mga abog-abog so abugon jud ang amo ang balay mga katamsi kay kahoy ra mong gud ni siya den plywood. Bintaha diri pa ko kay taga-adlaw jud ko magsige pang limpyo diri sa balay mga katamsi. Then pagkahuman ako dito sa taas og limpyo mga katamsi so diri na pud ko sa may kusina. Ako ning gibutangan og sabon og Zonrox diri ang lababo kay Portijong hugawa mga katamsi ay grabe. Di mo gud ma-monitor ni Sir og limpyo mga katamsi say manugo ra jud siya nila ni ate og nangawagtang pa jud ang akong mga trapo dira mga katamsi daghan ba unta ko mga trapo ingon ana. May gani kay naa ako'y nakitan isa ka buok so mao ko ang gilabahan kay Porting hugawa gisuksok ra dito sa may washing. Malipiyuhan na jud di siya maayo diri ang balay mga katamsi kumuuli ko diri pero kung dili gani kumuuli diri ambot lang. Hugaw jud kaayo igngari jud nako kay tagaari jud nako diri sa amo sa Cebu kay manglimpyo jud ko ana kaugma dayon kay Portijong abuga na daghang kay mga lawa-lawa mga bukbok. Pagkaman ako dito sa kusina so diri na pud ko sa may sala. Ako nang gi-arrange dira kay para mautro pud ang iyang design. Then pagkahuman ako pud nang gibutang dira ang lamisa sa may kilid gibalik nako kung asa na nako gi-arrange sa una. Pagkahuman nako kuha dira sa mga gamit mga katamsi gitangtang pud ni nako diri ang gihimo nga kurtina ni Chami kay dugay na jud ni siya pila na ni kabuan diri nga gihimo kurtina wa jud matangtang so kapila nako nagingon ni Sir nga tangtangan na ng kurtina dira aw dili man na siya kurtina habol na namo gihimong kurtina ni Chami ya baga jud bataa. So ako na lang gitangtang mga katamsi kay gugaw na jud kaayo og abog na jud siya kaayo. Pag abot pa jud namo dira gahapon gisapot pa jud ko kay wala jud mi magamit na mga plato panaksan mga tasa kay nangawagtang jud mga katamsi wala pa jud kutsilyo hagoy kay di si Sir gud kay dili magud wala jud ni siya paki sa mga butang dira ba so mao to giyaw-yawan jud ako siya kay asa ang mga panaksan asa ang tasa agoy nangawagtang gyud makalagot jud kaayo mga katamsi. Then nagsige ko pangita atong sudlanan sa mga kutsara di asa ang uban mga kutsara sus pagtan-aw nako kay dito ra maday sa washing Porteng hugawa mga katamsi so ako na lang gilabay ang uban din ang uban na akong gihugasan og maayo din gi-sterilize nako og diri na lang ko to batangi ang part 2.